Ese ni gute igihugu gifite ubutunzi kamere burenze ubw'ibihugu byinshi ku isi kirimo zahabu, diyama, coltan, coban n'andi mabuye y'agaciro, ariko abaturage benshi bakaba bakiri mu bukene bukabije? Ninde wungukira kuri ubwo butunzi? Kandi kuki imyaka myinshi y'intambara, ruswa n'inyungu z'ibihugu n'amasosiyete bituma ubukire bwa Kongo butagera ku baturage bayo? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amateka n'impamvu ingaruka z'iki kibazo. Turasesengura icyo byasaba kugira ngo ubutunzi bwa Kongo bugirire akamaro abaturage bayo. Niba ukunda ibiganiro bigusobanurira iby'ingenzi mu buryo bwimbitse kandi bushingiye ku makuru, kanda subscribe, like, usangize abandi iyi video, kandi utange igitekerezo cyawe mu gice cy'ibitekerezo. Ntujye kure. Ese ni gute igihugu gifite ubutunzi kamere buri mu bwinshi ku isi, gifite zahabu, diyama, coban, coltan, umuringa, peteroli, amashyamba manini n'amazi menshi, ariko abaturage benshi bakaba bagihanganye n'ubukene bukabije? Uyu munsi turasesengura impamvu nyamukuru zituma ubutunzi bwa Kongo butagera ku baturage bayo, amateka yabyo n'icyo ejo hazaza hashobora kuba. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi, kanda subscribe, ukande like, kandi usangize abandi iyi video, kandi utange igitekerezo cyawe. Kadutangire. Kongo ni kimwe mu bihugu bifite umutungo kamere mwinshi ku isi. Ifite coltan ikoreshwa mu gukora telefoni zigendanwa, mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Ifite coban ikoreshwa cyane mu gukora batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi. Ifite kandi zahabu, diyama, umuringa, amabati, peteroli, gazi, amashyamba manini, ndetse n'uruzi rwa Kongo rushobora gutanga amashanyarazi menshi kurusha henshi muri Afurika. Abahanga bavuga ko iyo uyu mutungo ukoreshwa neza, Kongo yashoboraga kuba kimwe mu bihugu bikize cyane ku mugabane wa Afurika. Ariko se kuki ibyo bitabaye? Kimwe mu byateje ikibazo ni amateka y'ubukoloni. Mu mpera z'ikinyejana cya 19, Kongo yabaye umutungo bwite w'umwami Leopold wa kabiri w'Ububiligi. Muri icyo gihe abaturage benshi bahatiwe gukora imirimo y'agahato kugira ngo hasarurwe reberi n'ibindi bicuruzwa. Abantu babarizwa muri za miliyoni bahasize ubuzima cyangwa barahohoterwa. Nyuma y'ubwigenge mu 1960, igihugu cyasigiye inzego zidafite imbaraga n'ubukungu bwari bushingiye ku gusohora umutungo kamere gusa. Mu myaka yakurikiyeho, Kongo yahuye n'intambara nyinshi cyane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Burasirazuba bwa Kongo bwabaye indiri y'imitwe myinshi yitwaje intwaro. Iyo mitwe yagiye igenzura ibirombe byinshi by'amabuye y'agaciro, hari aho abaturage bahunga, ibikorwa remezo bikangirika, amashuri n'ibitaro bigafungwa. Iyo umutekano udahari n'ishoramari riragabanuka. Ikindi kibazo gikomeye ni ruswa. Mu bihugu byinshi bikiza ku mutungo kamere, y'amafaranga yinjijwe acungwa nabi cyangwa akibwa, abaturage ntibagerwaho n'iterambere. Abasesenguzi bavuga ko amafaranga menshi ava mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro atajya ku bikorwa by'iterambere nk'imihanda, amashuri, ibitaro cyangwa amazi meza. Iyo ibyo bibaye, umutungo usigara ugirira akamaro abantu bake gusa. Isi ikeneye cyane umutungo wa Kongo: telefone ikoresha mudasobwa, imodoka zikoresha amashanyarazi n'ibindi bikoresho byinshi bikenera amabuye ava muri Kongo. Amasosiyete mpuzamahanga akora ubucukuzi cyangwa akagura amabuye, nubwo ayo masosiyete atanga imisoro n'akazi, hamwe na hamwe muri aho anengwa kuba inyungu nyinshi zisohoka mu gihugu kurusha uko zisigara zifasha abaturage. Ni ikibazo gisaba amategeko akomeye n'ubugenzuzi kugira ngo umutungo ugire akamaro abaturage. Nubwo igihugu gikize, abaturage benshi bahura n'ibibazo: ubushomeri, imihanda mibi, ibitaro bidahagije, amashuri adafite ibikoresho bihagije, kubura amazi meza n'amashanyarazi, umutekano muke mu bice byinshi. Ibi bituma ubukungu budindira kandi abaturage bagakomeza kubaho mu bukene. Kongo ifite amahirwe menshi haboneka amahoro arambye, hakubakwa inzego zikomeye, hakabaho kurwanya ruswa, umutungo ugacungwa neza, abashoramari bagakurikiza amategeko, amafaranga ava mu bucukuzi akajya mu mashuri, ibitaro, imihanda n'ibikorwa remezo. Kongo ishobora kuba kimwe mu bihugu bikomeye cyane muri Afurika no ku isi. Abaturage nibo bakwiye kuba aba mbere bungukira ku mutungo w'igihugu cyabo. Inkuru ya Kongo twigisha ko isomo rikomeye: kuba igihugu gifite umutungo kamere mwinshi ntibihagije ngo abaturage babeho neza. Bisaba amahoro, imiyoborere myiza, kurwanya ruswa, kubaka inzego zikomeye, gukoresha neza umutungo w'igihugu. Nibwo butunzi bw'igihugu bushobora guhinduka imibereho myiza y'abaturage. Murakoze cyane gukurikirana update. Niba mwishimiye iki kiganiro, mwibuke gukanda subscribe, like, share no kutwandikira igitekerezo cyanyu muri comment. Murakoze, tuzongere kubana mu kindi kiganiro.
ukunda imbyino gakondo, ukunda inkera y'abahizi, itorero urwibutso rw'abato dutumire mu birori byawe maze ducinye akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina Gerard Entreprise urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788 30 51 22. Itorero urwibutso rw'abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa.